Ütüye gününden Tatyana Mayımna. Ütüye gününe. Oğun tutar 2 gününger Belişler seritin süs sılıntı olur. Белистер сериетіне командиторы Ефим Иванович Курашов, он Анатолий Николаевич Пепеляев тустарынан сырдаты хыдду. Курашов Ефим Иванович кені болланы кығыл әтерәт командир әті. Тығынча ағыз 192 лаққа Тверская губернияға Вараксина дендеревнаға түрәбді. Жадыңы декергенге түрәбді. Кені болланы 2 кластақ осколаға өреммеді. Ол деревнетіге онына болланы 14 сағын толан баран Петроград Коракка баран онына хоботтарға рабочайынан, плотнигынан онына столярынан үлеләбді. Онта ол кәнеттен 1913 сыллаққа Рахтағы армиятығыр мобилизацияланымда. Онна болланы 10 офицерге дері хулуспалабыта, ол гынан баран кені революционный өйді ханалақ болан нелегальный мероприятияларға кыттан рядовойға тие түспіті. Онна 1916 жыллаққа бәйтін күрдік революционный ханалақ халдақтары кытта Ирақтағы армиятыттан көтан туқтарға революционердері кытта кирпіте, онна кені февральская, октябрьская революцияларға кыттан кығыл армия кәккетігер кирпіте. Хетінтін ұлы кені кығыл армияс болбыты. Онтан сақа херігер боланы кені 5-14 күнігер тұғынша 900 сүрбәкке ғыллаға кәлбіте. Ол кәлем баран үріңнері кытта киссерігер туққа Усмайы деке, онна Петропавловскай деке, ол онны Сирилия аджыпта. Онтан болланы кәлем баран Пепеляева кытта бұл хүббе сыллаққа бұл қолын тұтар каманна күн көсірлерді. Ол күн көрсен бараннар Пепеляев бұлланы кыттаран аян декінен көтар барар. Ол кәнеттен кеніне хим бір әккереттен қаян етінік оперативнай тоқтарға серилерге хүджан бұхақа херігерінік хүджар. Онна сүрбе 3 сыллаққа ғымейін бастығы күнігер Кығыл знаме орденына, сақа херін кығыл знаметін орденына нағарадалынар. Онтан бұлланы хүрбе 9 сыллаққа Москваға ұңырылдан ұнқығыдыға ләлетсі. 34 сыллаққа кеніне бұхақа херігер ұнқығыдыға үліға ұңыралар төттірі. Иннегінен манна кәлем баран әме 37 жылға дері ұнқыбыдыға үлелер. Онтан төттірі Москваға баран деп туқтан байыннай жылатыттан ураян туққа Минздравқа үләхетінен кейдер. Онтан ол кәнеттен кені сәрі ғылларығар бұлланы хем бір әме қайыр полковник запаса болан әме бәйті баға түнен тоққа командир. Пепеляев Анатолий Николаевич тұхынша ағыз 191 сыллаққа генерал декергенігер төрір. Кенілер бұла бір көтірі өттер әлбәқтер. 2 балтылақ онына төт бұраттардағы. Кені бұлланы күрі әрдағыттан етінік генерал декергенігер төрәбіт болан кадетская школаға өренер, ол кәнеттен байыннай тоққа училищаға өренер. Әнегінен кені олық өріқтақ апысыр, сүрбе әтті сағығар генерал болар. Хамай әдір, Россияға хамай әдір генерал болар кені. 1912 жыллаққа Нина Ивановна Гавронская ені кәрген олар.
Ondan bullana 2 oğlu olunur. Ondan tığınca 900 sübbe hallaqqa qarbinga barar. O kennetten tönnen kelen hürbekki hallaqqa tönnen kelen bu haqa heriger kenni turqa balağana eger saqa heriger keler. Onu ayağına nete Okhotskaya'dan kelenler de hama bu bihideki kelen olunyu ikkis çığılatıgar kelen ammaga keler. Ammaga keler. Bu ammanı kini manık kıyan barıta manık kıyan bar bita bollar kini Jokuskaya mi ılıqtağıdı, serinan ılıqtağıdı. O kanan baran kini bu ammattan dönüp de. Biliste ahiritin kenitten. Bu kolun tutar ikkis günügerce bilistaqqa bu Kurashok'tun ikken gün körsöller, onu pipileyip bullana elbek sütüktağ çenkepsiller, sütüktenen baturonlara egen bilip bayanı happaha büten, oje bu arılağının taqsan ayan deki kotar. Ol kotan baranca bu hayını hürbe üst sılga hayınıgar, tuqqa bilenge tübeher, onu tığınca 900 sürbet ötsillaqqa tuqqa suttanar. Onu bula suttanarga bula kineqa arastrel den uraqtırlar. Tuqqa bu arastrellerin bulanı kinler kötüreller. Onu bulanı 10 sılga hayıga oğallar den, tuqqa kine 12 do 15 doğul sıdan taqsa bu hayıtta. Hayıga hıdan taqsan baran bulanı 36 Allah'a taqsı bitten, ondan 37 Allah'a emye tutullu bitten, onu 36 Allah'a emye atıllı bitten. Karasibiler kepsen gittiğin maqtal. Үтө күннен Семен. Kulun tutar 2 gününger bilistaq seriyde bol buta 100 sılın toğlar. Bilistaq seriyden tuğunan karatık sırdatan do. Tüm birini yaqa tuğu bilerdi kepsem. Bilistaq deti Вовсинин Байкалов bu kıhıl eteradın komandirördet Kurashokka perikaz verir. Bu abağa territoriyatigar sağıl sığıga strotiki tügürürgü tübes biten bığı kanadayın. Onu bu jet Kurashov 500 çıkı kihe ılambaran Jatın bu strotka kımılağı varar. Oğluna ja kımılağı varan yerin Pepelaev, General Pepelaev bilir. Oğlunu bilen toğur oğru kanadı den bahar kine. Oğlunu Jet Kurashov bu strotka kımılağı varan yerin bu bilistaqı tıkalan toqtur. Oğlunu kalan hınyanar toqonor hayır. Oğlunu bilen varan Pepelaev bilistaqı toğur oğru varar. Onu bu Jet Kurashov, onu bu gün taqqan eldağını barıqqa den bahar bidikenne bu Pepelaev operatörü hedilen Allah'tır. Onun harazı boyvoy построенияларын tutuğan baranlar utara hediye verirler. O hediyelere примерно 5-6 час болбута. Ол 5-6 час устата Pepelaev operatörü 4-nче giyidirir. Ottun Jet Kurashov ki operatörü 5-nче giyidirir. Bu uçanaydır Pepelaev kaybıta değiller Jet Kurashov'u. Hora uçanaydır Jet Kurashov kaybıta değiller. Onu men Jet Kurashov kaybıta den tuğu hacalım. Öyle bile. Bu Jet Kurashov kayırıgar bir toğur olan yapıl. Pepelaev atiradıgar kıhıl atiradın canı bağırtılar den. Olur olan yapıda. Toğu dedir Jet Kurashov kepsiridi. Pepelaev operatörün canı pülümetleri barda qallağını ıtılığı jalı deydi. Onun tokuydan kirin qasıgan qayan interneti berevekelen toqten baha bulput. Pepelaev operatör onun canını bağlıdır. Hörüyen pülümetegi kimler olup butar ondan qallağını ıtılan kirim butar. Jet Kurashov canın ölübekine. Onun kımatıqtары olarıttın Jet Kurashovka dik qottu buttu bulu heride. Onun ja qayanlar Jet Kurashov operatörü bu abağa diyen Strodu diyen bıhıl var. Karasibiler kepsenin yen maqtal.